Shamarran Saudi Arabiyaatiif tokko tokko maqaa akka waliin nyaanne takkaaf jecha dhibba maqaa nyaatin haadha waan dalaydan eega dalaydan itti sheenayina eega tuqamtan waan gootan eega gurguratan qaama keessa garee takkaa jira garee qaama sii gurgurattuutu jira Saudi olmaan jiraame warra halkan deemee farshoo dhuguutu jira halkan deemee dhiiraa hojii farshoo dhugee farshaadhaa buluutu jira gare maafiyaa guddoodha sun maafiyaa guddoo amma miskiina akka guyyaa kabaadiyyaa keessaa akka kana yoo harkan nijjeessan dhugo gujuma baatu ajjeesa asoo harkaan qabanii na tuman asoo hin taane harkaan qabanii na tuman asoo hin taane waan najjeesanii ni jira gaafa anna mariyaadi guyyaa takka dhaqe amata shankee isaanii guyyaa takka magaalaa dhaqee ay muummadoo baadiyyaati muummadoo keessaafuu hoolaa eegu mazraa keessaatti maantiin guuree dafkaan bulaa dalagatu sani guyyaan dhaqe immoo guyyaa ayyaana kabajamaa ummata jaalalaa ummata afran qalloo riyaad dhaqe achirratti waa hundatti bare dhalaa akka isiin taatu waan isiin dalaydu gaafa saniin arge dhalaan teenya dhiiraafidha talaa dhiiraa taraa dhalaa dambeeyto baleeysoo halkan waan isaan kaatanii deeman jechuudha huccuun isaan deemaniin xurmaajaa asiitii fi kofoo tara gubbaan geeman argina ammaan tan dandeenyu kofoo tara gubbaan jallaabiyaa gurraacha kaatanii deeman kana firraa achi kaan wanni sangaataniif akka mushaara keessatti arabnu nun garre yookaan asoo yaanu hoggaa san dhagan immoo hududuubaan firraa baasan jechuudha hududuubaan eega baasanii magaalumatti itti kaasee achi eenyu isaan gaafate jiruun qaban asii achi jiruun qaban if quban qaban wanni isaan dalaguu arjaa si jammad 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 ibbaan wanni tokkoffaa irraa fokkottu dhalaan argee qofoon irraan bareettu surree kaatuun dhalaa harargee irraa hin fokkottii miti ashaangullitti ooruun eegan fakkaate dhalaan harargee yoo qofoo kaayyetu ashaangullitti ooruun eegan gartanii tan ammaan tanaba booyyeen faan akka ooruun nyaanne jaanii ooruu keessa dhaaban sani dhalaan harargee tokko fokkatu akkas irraa fokkota maaliif waan akkanaan beeku qofoo kaatee gisee ala deemte fiidoo fa'aa waraabdu amma namaa isiin beeyni malee hudduu tara duubaan irraa fokkota wallahi narraa bareedu wallahi dhaluma harargee keessa dhalatte qofoon irraan bareedu bakka waan feetan fidaa qofoon irraan bareedu qofoo amma lammaffaa waan irraan bareenne wiigariidhamu waan kaatan san waan saalii Muhammad bira dhaqanii tolfatan sun irraan bareedu dhalaa harargee irraa wanni fuula dibatanis irraan bareedu fuula dibatan ogaanju dibata baasiliinii fi kireemaa son ta'an tan fuula karala if jijjiiran rifeensa kaayyatan qeensa kaa'atan kana kaayyatan haduubaa sanii kaayyatan san eegee fardaa irraan bareedu kasii uumam dhabduus qabaattus nama tafiitiin boonuutu harargee irraa tola kan sadaffaa guddaa wanni hawaasuma harargee guutuu irraa hin bareenne loqota jijjiiradhu hawaasni harargee loqonni gisee jijjiirame irraa fokkota waan guyyaa keessaan qabne fiddee jedhe akkas jedhe waan jedhe ilaamee hin ta'u loqonni abbaa qaba hundinu kun irraa fokkota waan kanarraa ifeega akka malee waan garaa nama gubu amma mee kofoo kaadhaa isinumtinu waggaa fiidoo waraabdan dhalaan harargee kaameeraa ifirraa achisiisaa kofoo kaadhaa waraabaati ati booda deebi'aa if laalamee fiiduu matee san akka isin jijjiirtu waan isin fakkaattu isinitti ni bareetti fakkaatti malee kofoon isinirraa ni fakkaatu kofoon isiniif hin taatu surree kaachuun isiniif hin taatu ammoo namni tokko warri bishaan gaffidan galaanni gaffide waggaa jennu harargee keessa waa hedduutu jira guddifataa jira guddifattuu jira akkas wanni akkasiisu yoo dhufte qofoon irraa san irraa deemti sani malee
خنا سمان برا كنا مو جولة رياض جرتني يرفع رايقة وقعد يرتي سنت أبست ملكي وقعد أبس أنتم في الدنيا ميد بي بلو سر أكم قوتني بلو درانو شوا دوخات شوا ده مو في دنيا بلو نو شوا دوخات يقوم قراني خرم سخرمته هنقلبون باتو كرمت Enggak kofong kabuka ay hanggalu punisi batu koromte garu ega koromte gatira waligala waljala adidan wale minda hangana to dide ega si rufte imatte male minda bare amma garen kofian si wan birago to santu ne dibe garen mafia taka mafian yachun mafian alkan demte shakalatu sani minda ra waligala ni tujir يومين دان سن چچته غباني ول قاني سوفا اسين امانتنا اسانين قاني سرق انت اسانين سلب سر سلبات duraan kuma lama walii galaniiti wallee hoggaa ijoolleen hoggaa dabdatu nuti dhiirti yeroo fedhiin jirtu yeroo duraa saniifi hoggaa fedhiin akkana fakka nu gootu sani miliyoona takka yoo walii galee miliyoona jenneetti sinni eega waan baafne if jibbina waan sanni dhiisan akkas ammaan tana waan gatiirra walii galanii walii didanii dhuftee baafte mujaa kan jara dubbii akka akas jechuudha abse rabbi bulloon gandeessan jirti yaa shukul khafiif yaa shukul khafiif Game baay'ee maaftiin baal kaaka joollee jigeema akka gasita fanii godhan kana son taane kan baay'ee maasan ngar inni kun iccitiin 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 atu jiru kana ummata biraatiif isa akka himee namni kun gabbee dalagatee nyaatu haa godhu waan kana godhuutu sirra jiraata kun gaafii ummata guddaati afa ilmoon dhalatteesi ilmaan naa dhalate maqaallee itti naa baasaa jee suuraa ponni dhooba miidiyaa irratti nama akkam goota musaafee jaamichi yoo ganama akkam amma hamzaan hin dhoobu miidiyaa irratti dhagadhaa nama mucaa isaa anabichaa quba qaba maaliif an hamzaan wajji haasofna faamiliidha keessaan jechuun biraa beetiidhaan na wajji haasofna anabichaa tokko inni ilmoo mucaa guddaa amata tokkoo fi baati 5 amata 2 deema nama mucaa kasii qabu anabichaa beeka jechuudha amma mucaa namzaaji miilaan deema isin tokko hin beektan miilaan deema ilkee tana tajalaa baasee ta gubbaa lamaan san tan namni dura baasu san baasee jira mucaan isin hin beektan quban qabdan maashaallah baguma ija miidiyaatiin fidine silaa kaan taate qaata dhoobe gaafa garaa qabdurraa dhoobu eegala kun baatee hangana garan naageeti dhalatuuf deema mucaa kiyyaa uffata affaasaa bitaa amma gadda abaluun naa dhalate mee namni dura uffata bituuf jaanii kadhoobu ni jiraan baana sii gale nuti hamzaa fi ashitti nuuf taane jaalattanii sinii taane akkatti sinii taane wayi jaalattanii sinii taane ammoo gaafii roobsanitti hin dabre roobsan mijiyyoon ganama nu sobde firaanki nu gootu firaanka si jammar dubartiin takka dhageeffadha namuu fakkeenya akka irraa fudhatta namoonni hundinuu fakkeenya akka irraa fudhattanii waan kaameeraa duuba godhamtan yeroo duraa osoo nuun hin mari'atin kaameeraa duuba godhamtan kaameeraa irratti as baaftanii
nuujecha namni oli booyatanii akka shira yaanne qacam dhaaba waansa amma takka ganama kana dhufteeti joollee arsiituu nama dilaan qabeena gudeede naxabatanii fiidoon irraa waraabbatanii mee abibti asooti jaalattee birandayne biyya Saudi Arabiyaa keessatti eenyumaatu ifamane bakka ati jirtu beekee dhufee fiidoo sirraa waraabasiidhe gumaa joollee arsii fi Harargee wal nyaatte yaani dabbaan gumaan baasu gumaa baasan dhiiga buusan malee dabbaan gumaan baasu nuti gumaa mudhii gadiitis hin feenu gumaa mudhii gadii hin dubbannu waan wal mari'atanii gootan achi nambeetani namni na ammaasise namni na beeku akkana irraa hin dubbanneen isin taatu sii galee namni na beeku maana irraa dubbata kanan beeyne haa dubbatu ammiideetti ni madda nuti xiqqaannus ma ittifita mal dewane jani ittifita mal gaafachuu baate komantii barreesse okay si deebisa gaafii hunda gaafadhu mirga qabda waan feete gaafachuu dimokiraasiidha mirga qabda shamarran Saudi Arabiyaatiif tokko maqaa akka waliin nyaanne takkaaf jecha dhibba maqaa nyaatin haadha waan dalaydan eega dalaydan itti sheenayina eega tuqamtan waan gootan eega gurguratan qaama keessa garee takkaa jira garee qaama sii gurgurattuutu jira Saudi olmaan jiraami